Ndabaramukije mwese nshuti bakunze ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Amakuru azindutse avugwa kuri wa mbere itariki 19 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, aho hakomeje kugenda havugwa amakuru akomeye cyane ndetse anateye ubwoba. Amakuru yaje kugenda ahamura abanyagihugu, aho gushika none hamaze kugenda hamenyekana amakuru y'ibanga yaturutse mu butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi. Hamaze iminsi iheze rero havugwa amakuru agiye atandukanye avugwa ku mugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ko yo bari kwagirizwa kuba agerageza ko yohirika ubutegetsi bwa Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nyamara abangaba bahoze ari abanywanyi ku buryo bukomeye cyane ndetse no ku rwego rwo hejuru. Ndetse mu minsi iheze rero murabizi neza yuko General Prime Niyongabo yongerewe imirimo ngaha n'ubundi muri kino gisirikare cacu cy'u Burundi. Icyakora gushika none rero nyuma yuko General Prime Niyongabo byabivugwa yuko yaba yamaze kwinjira mu mugambi nyirizina wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, amakuru azindutse avugwa rero nuko uyu mugabo Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yaramaze kugirwa inama n'umugore wiwe ko yokwirukana uyu mugabo akamuvana ku mirimo yose arimo arakora. Icakora nanone Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo yabuze ayacira n'ayamira, avuga yuko ngo aramutse abigerageje ashobora kuba yoba amuhaye umwanya cyangwa se yabatoye akaryo ko kuba yotegura neza ibitero cyangwa se ubundi buryo bwo kuba yomutembagaza ku butegetsi. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda bibera ikibazo rero Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ari we wizamuriye uyu mugabo. Bivuga yuko rero guhera na cera bari basanzwe ari abanywanyi ndetse ari abashuti ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi uko byagenda kose abantu bakomeje kugenda begerana, bakomeza kugenda by'umwihariko baryana insyataburenge, aho uyu mugabo nawe ngo yifuza kuba yoyobora igihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ariyo mpamvu yoba yarinjiye mu itsinda ry'abantu bakomakomeye ngaha n'ubundi basanzwe bari mu nzego nkuru z'igihugu cy'u Burundi, baba bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Icakora Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye canke General Neva inshuro nyinshi yari mu madisikuru yiwe ntago yasoza kuyavuga atavuze yuko afite liste y'abanzi b'igihugu azi neza kandi basanzwe banakorana mu buzima bwa buri munsi, ariko kandi akaba atajya asigura cyangwa se ngavuge ico agomba kuzobakurira mu rwego kugira ngo bacike kuri ibyo bikorwa nkuko akomeza kugenda harabitangaza. Ibi byose bikomeza kugenda bitera inkeke abanyagihugu, bavuga ko bashobora kuzahura n'ibindi bihe bigiye bitandukanye by'intambara zitoroshye hagati yo guhangana kw'abategetsi bakuru b'igihugu. Bivuga ko kandi Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yo bari kwicuza ku mwanya wundi aherutse guhereza General Prime Niyongabo n'ubundi wiyongera ku kuba ari umugaba mukuru w'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nga mu mujyi wa Goma, hari amakuru avuga yuko hari umwe mu basirikare ba FARDC waje kugenda akubitwa ku rwego rukomeye cyane, maze ngo aza guhondagurwa hafi gupfa nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Aya makuru dufise kandi aremezwa n'amashusho ndetse n'amafoto ariko aranyuranyuranaho nyine ku mbuga ngurukana bumenyi, yerekana abaturage bariye Karungu baje barimo kugenda barakubitagura uwo musirikare. Turaza kugaruka ku cyo yazize ndetse n'impamvu yabyo. Naho mu ntara ya Beni rero batangiye gutwika amafoto y'umwe bari kwiyamamaza mu matora aheze muri Kongo umwaka wa 2023, yaje gusiga Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yegukanye insinzi, ariko kandi akaba ari insinzi itarigeze yumvikanwaho n'abanyagihugu nga muri iki gihugu ca Kongo, aho abamwe mu banyepolitiki bagiye batandukanye barimo nka Dr Denis Mukwege, abarimo Moise Katumbi, ari bamwe mu bantu nyine bari barimo bahabwa amahirwe menshi yuko bashobora kuba bohabwa amahirwe nyine kuba botsindira ikibanza c'umukuru w'igihugu, ariko bikaza kurangira bavuze yuko nyine ari Tshisekedi watsinze. Ibyavuzwe ko yaba yibiwe amajwi na Seni nkuko bikomeza kugenda bitangazwa. Ibi byose nabyo ubwabyo byakuriye umwuka mubi, ndetse gushika none akaba nta mutekano wari wagaruka muri Kongo nyuma yuko benshi bavuga yuko Tshisekedi atagiye ku butegetsi ariko atowe n'abaturage. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose wo dukurikira ingaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, ndakwifuriza kuramuka neza nkubwira ngo iyi ndwi tugiye gutangura, iyi minsi 7 twatanguye nyine muri iki gitondo izakubere myiza cyane, kandi Uwiteka azaguhezagire
azabashe kuguhereza kuronka ibyiza byose wifuza. Abadukurikira muri mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine mwese ndabaramukije nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Abadukurikira kandi muri mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabifuriza ibihe byiza cyane, mbifuriza gukomeza kumererwa neza. Ndanabaha ikaze hano kuri no muyoboro wa YouTube, imbonesha kure yacu kabimbonesha kure imwe rudende, muce muronka amakuru n'ibiganiro bigezweho kandi byibanda ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero sinakwibagirwa kukubwira yuko ari ingenzi gupyonda handitse s'abonner mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se we mu rurimi rw'icongereza subscribe, ndetse no gupyonda hirya gatoya ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo uce urabona ibiganiro byacu unabanye natwe 5 kuri 5 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yacu reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera. Hari umwuka mubi rero uri kuratutumba hagati y'abategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Biravuzwa yuko rero haba hari itsinda rikomeye cyane ryateguwe namwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, haba mu bajejwe igisirikare ndetse n'igipolisi. Nyuma yuko rero iki gisirikare cy'u Burundi ngo cyakimaze iminsi kireba ibiriko birabera mu burengerazuba bwa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye nko muri Gabo. Amakuru ngira ngo umwana yamenye yuko nyene umwe mu bari mu itsinda rikuru cyane ry'abashinzwe gucungerera umukuru w'igihugu umutekano Ali Bongo Ondimba, wari umaze imyaka irenga 40 ku butegetsi 47, yaje gutembagazwa n'umwe mu basirikare bakomeye cyane muri Burkina Faso. Ngira ngo muravyibuka yuko ntariko byagenze Captain Ibrahim Traoré ubu ni urongoye ico gihugu. Hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Guinea Bissau ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza ivyo bikorwa. Aha mu Burundi rero ngo nabo baba ari wo muvuno botanguye, ariko kandi nyiricuro Evariste Ndayishimiye akaba yatahuye uwo mugambi mu buryo bwihuse. Bivugwa yuko rero n'ubundi yarasanzwe afise ayo makuru, ariko kandi akaba yarazi neza yuko harimo abantu bamwe na bamwe, ariko kandi akaba yaje kugenda atungurwa nuko uwo mugambi waba urimo abategetsi bakomeye cyane barimo n'abasanzwe bazi ubuzima bw'igisirikare ca mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane nk'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Prime Niyongabo. Amakuru dufise rero atari bivumbi nuko uyu mugabo yo yaramaze kugenda yinjira muri gahunda ndetse na systeme zo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricibaro Evariste Ndayishimiye, ariko bigakorwa ku buryo n'ubundi bishobora kuzagaragara yuko ari abandi bantu babigizemo uruhare. Aha rero amakuru akomeza kugenda adushikira cyangwa se adusumira, havuga yuko rero uyu mugabo usanzwe ari umwizegwa, ari umunywanyi wa nyiricibaro Evariste Ndayishimiye, yamaze kugenda arambirwa imiyoborere ya nyiricibaro Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi undi ngo yabonye n'amahirwe yahawe yo kuba umunywanyi wa nyiricibaro Evariste Ndayishimiye, avuga yuko amahirwe yabonye yo kubana na perezida atayatera inyoni. Avuga yuko rero wagomba kuzava ku butegetsi ari we uhita umusimbura. Ibi byatumye rero by'umwihariko hashingwa itsinda rikomeye cyane ryamwe mu abayobozi bakuru b'igihugu c'u Burundi bafise gahunda yo kuzatembagaza ubutegetsi, hanyuma bakaba boshiraho iyindi guverinoma nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. N'amakuru azindutse havugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi yavuye mu butegetsi bukuru bw'ico gihugu, aho kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga yuko rero nyuma y'uko byamaze kugenda bimenyekana Madamu General Neva rero usanzwe yumvikana cyane n'umugabo wiwe, ariko kandi umugabo we akaba asanzwe ngamwumvira kurenza abandi bantu nga mu gihugu c'u Burundi, ngo akaba yamusabye kuba yo kwirukana General Prime Niyongabo ngo ntarirarenga cyangwa se atabintu na rimwe yariyo nta bintu na bike yariyo zambya. General Neva rero mu gutekereza kuri iyi ngingo ngo yaje gusanga ngo yoba akoze ishano rikomeye cyane, ngaho yaba akomeje gutanga imbaraga za bamwe mu bantu bakomeje kugenda baramugwanya, bikaba bizaba byabahereza akajyo ko kuba bohita bamushira hasi mu buryo bworoshye. Ibyo yakomeje kugenda ashimangira yuko nubwo azi neza ko hari abatifuza ku Burundi bwotekana, ngo abazi neza, ariko kandi nta kintu na kimwe yigeze bakoraho. Ngo ni nyuma yuko rero General Neva yoba afise ubwoba bwinshi cyane bw'uko aramutse abakuye muri guverinoma yiwe ngo ibintu bishobora kuba byohinduka cyangwa se bikaba byohindura isura nyine nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda adusomera. Ni General Neva rero gushika none ukunze kumvikana by'umwihariko aratoka abayobozi bagiye batandukanye cyane cyane hano imbere mu gihugu cy'u Burundi, avuga yuko atabwenge bafise, ubundi akavuga yuko ari ibibore mu mutwe, ndetse akaba yarakomeje kugenda nyine abashyira mu bihe bigiye bitandukanye. Nyamara uyu nguyu wifuza kuba yamutembagaza ku butegetsi
kumusimbura asanzwe ari umugaba w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, akaba aherutse no kongererwa indi mirimo n'ubundi mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ibyo General Neva akomeza kugenda asa n'uwicuza kuba yarakoze, aho yakomeje kugenda avuga yuko inzira bugitabwira umugenzi. Hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 Perezida Evariste Ndayishimiye yasinye ku itegeko rigena General Prime Niyongabo kuba umukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga imidari, urwo bita Chance de Ordre Nationalisé. Urwego kandi runasanzwe rugizwe n'abandi bantu n'ubundi 8 bagenwa n'umukuru w'igihugu. Umuntu uhabwa rero kuyobora urwego abafise icubahiro cingana n'icya ministre, kandi ahabwa ibisabwa kimwe nuko abaminisitiri babihabwa. Ibi byose rero nivyo byakomeje kugenda birundumurwa kuri uyu mugenerali usanzwe ari umwe mu bavuga rikijyana muri kino gihugu cy'u Burundi, General Prime Niyongabo. Akaba akomeje kugenda abona amahirwe ndetse n'imbaraga byo kuba yashyira hasi ubutegetsi bwa General Neva, maze nawe akabasha kuba yonyunyuza cyangwa se yakumva ugunyunyu rw'iyi intebe by'umwihariko y'umukuru w'igihugu isanzwe irwanira n'abatari bakeya, ariko kandi bamwe bakemera bakayimenera n'amaraso, abandi akameneka mu rwego kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bakwicara kuri iyi ntebe ibisumba izindi mu gihugu. N'urwego kandi rufasha perezida w'igihugu kugira ngo kugira abo ahereza imidari mu gihe haba hari n'ubundi abakwiriye kuyihabwa. General Prime Niyongabo rero uyu mwanya yawusimbuyeho nyakwigendera Lieutenant General Godefroid Bizimana, wahawe uwo mwanya n'ubundi mu mwaka wa 2023. Nawe yari yarawutsimbuyeho Lieutenant General Gabriel Nizigama, wari warahawe uwo mwanya kuyobora mu mwaka wa 2019, aho nawe yari yarawutsimbuyeho General Alan Guillaume Bunyoni wamaze kugenda atabwa muri yombi. Binavuga ko kandi itsinda rikomeye cyane ryaba ryarashinzwe mu rwego kugira ngo babashe kuba by'umwihariko banagerageza gufunguza uyu mugabo wahoze afise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko bikaba bivuga yuko agomba kuba yofunga ubuzima bwe bwose hano muri gereza nkuru ya Gitega, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Uyu generali rero Prime Niyongabo akaba ari umwe mu bantu bafise ubwenge bwinshi cyane ku rwego rwo hejuru, ngo baba bazi ikintu cyitwa politike, ku buryo n'umundi General Neva ngo yari baratanguye kwicuza icyo cyaratumye amushyira muri guverinoma yiwe. General Prime Niyongabo kandi ahawe kuyobora ubwo rwego ariko kandi aracyari umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi. Urubuga rwa Pacifique Ninahazwe rero ushinzwe gutabariza abarundi bari mu kaga rwatangaje yuko General Prime Niyongabo akiri umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ngo kandi yahawe no kuyobora izi nshingano. Yagize ati rero hari benshi bibaza ko General Prime Niyongabo yavanywe mu gisirikare, sibyo kugeza ubu ngubu. General Prime Niyongabo rero niwe mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, kandi yahawe kuyobora urwego rutanga imidari, ibikomeje kugenda bihereza amahirwe ndetse binamusunikira amahirwe yo kuba yoba perezida. General Prime Niyongabo kandi yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ahagana mu mwaka wa 2012, akaba amaze kuri uyu mwanya rero imyaka ishika kuri 12. Niwe wa kabiri kandi mu basirikari b'u Burundi bamaze igihe kirekire mu kuyobora igisirikare cy'u Burundi, nyuma ya Major General Thomas Ndabemeye wamaze kuri uwo mwanya nyine imyaka irenga 8, yayoboye kuva mu mwaka wa 1967 ageza mu mwaka wa 1976. Inyandiko za Pacifique Ninahazwe zakomeje zivuga yuko kandi atari byiza na gato umusirikare kuyobora urwego rw'umugaba mukuru w'ingabo igihe kirekire, ngo kuko n'ubundi bigeraho ngaho agatwara igisirikare nk'umurima wiwe, ndetse akaba anafise mu nshingano kuba yatembagaza umutegetsi nk'uyu nguyu. Ibyo General Neva akomeje kugenda by'umwihariko yicuza. Pacifique Ninahazwe yatanze urugero avuga yuko n'ubundi muri iki gihe General Prime Niyongabo afatwa nk'umwe mu batunzi ba mbere mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ko ibyinshi rero bimwinjiriza amafaranga bifitanye isano n'igisirikare. Imiti ikoreshwa mu gisirikare cy'u Burundi iragurirwa muri farumasi za Prime Niyongabo. Microfinance yiwe kandi nayo ubwayo ifise uko ikorana n'igisirikare cy'u Burundi. Akaba aheruka kandi gushiraho iyindi microfinance yahawe gukorana n'abasirikare bato, ariko kandi inyungu zayo nini cyane zikaba iza Prime Niyongabo. Itwara iyo microfinance nawe ni umusirikare yahoze ari escort wa General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo kandi azwi nk'umwe mu basirikare bacuritse cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Nyine umwaka ushize
hagiye havugwa amakuru y'ibihuha ko General Prime Niyongabo agiye gukugwa ku mwanya wo kuyobora igisirikare, ariko kugeza ubu ngubu aracara umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi kandi yongerewe n'ubundi iyo mirimo mu butegetsi. Cakora ntiharamenyekana niba koko ashobora kuba yokugwa muri izi nshingano mu gihe byaba bimaze kugenda bikonfirmwa cyangwa se byemezwa, ariko kandi bivugwa ko mu gihe yaba akuye muri izi nshingano bizaba ari akaga gakomeye cyane ku butegetsi bwa General Neva, kuko bwohura n'akaga gakomeye cyane cyangwa se n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Urubyiruko rwo muri Goma rwakubise ibyo gupfa rero umusirikare wari umaze kwica abasivile mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda abitangaza. Nahagana isaha z'igitondo cyo kuri iki cyumweru twahejeje nyine, nk'uko bikomeje kugenda abigaragara, nibwo rero uwo musirikare n'ubundi wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishe arashe abasivile bashika kuri 2 mu mujyi rwagati wa Goma, nk'uko bivugwa na societe civile yo muri ibyo bice. Iyi societe civile ikavuga yuko yumva ko nyine uyu musirikare yaramaze kwica abasivile. Abaturage rero ngo bagwiriyemo insoresore zishigikiwe na societe civile, bamutayeho rero ho amaguru, bamwambura imbunda yarafise, harimo ko n'undi banamwambuye imyenda ya gisirikare yari yambaye. Icaje gukurikiraho rero nuko uyu musirikare yakubitsaguwe ibiti n'imigeri byinshi cyane. Bamwe mu baturage bari aho ngaho rero ibyo byobereye babwiye itangazamakuru yuko n'ubundi uyu musirikare yagaragaye ava amaraso mu mutwe ndetse no ku mubiri wiwe mu gihe abarimo mu kubitagura bakoreshaga imbaraga z'umurengera. Ibyo bibaye kandi mu gihe n'ubundi muri uku kwezi amakuru ahari avuga yuko ubwicanyi bwarushijeho kwiyongera kuva n'ubundi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Igitangaje, ubu bwicanyi bukorerwa abasivile igoma ahanini cyane bivuga ko kandi mu bivugwa ko bikorwa n'ingabo za leta ndetse zirimo RDC hamwe n'aba FDLR. Amakuru kandi akomeza kugenda atugeraho cyangwa se amakuru akomeza kugenda adushikira avuga yuko rero igitangaje ari uko ngaha muri uyu mujyi wa Goma ari hamwe mu bice bigiye bitandukanye bibarizwamo inzego z'umutekano nyinshi cyane, ndetse by'umwihariko zaturutse hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zocunga umutekano. Uyu mujyi wa Goma nk'uko bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi nk'uko natanguye mbivuga, usanzwe ari umwe mu mijyi ikomeye cyane, dore ko ufatwa nk'umujyi wa gatatu mu mijyi ikomeye ndetse inatunze ndetse inafise abaturage benshi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ariko kandi ibyo byose bikaba bitabuza n'ubundi ingabo z'icyo gihugu kuba zikomeje kugenda zihungabanya umutekano w'ibyo bice, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda aradusumira. Uhereye rero igihe by'umwihariko amatora y'umukuru w'igihugu yabereye mu mpera z'umwaka uheze mu kwezi kwa 12 ndetse akaza kurahira mu kwezi kwa mbere, uhereye icyo gihe umutekano akomeje kuzamba, ingwano ziyongera, abapfa barapfa, abahunga barahunga, kugeza ubu ngubu rero abanyagihugu benshi bakaba barakomeje kugenda bahungira hirya no hino. Ibyakomeje kugenda biteza ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika none rero by'umwihariko uyu mujyi wa Goma, bamwe mu baturage ndetse n'abanyagihugu bakomeza kugenda banenga inzego za leta kuba atakintu na kimwe ziriko zirakora mu rwego kugira ngo habashe kuba hogaruka amahoro n'ituze, mu gihe nyamara uyu mujyi wakabaye ugira amahoro n'ituze ku rundi rwego, nyuma y'uko usanzwe ukorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, byaba iby'ubucuruzi, gutunganyirizamo ibikomoka n'ubundi ku buhinzi ndetse no ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nyamara rero ariko kandi bikaba ariho ibintu bikomeje kugenda bizambira. Amakuru kandi akomeza kugenda adusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda atugeraho avuga yuko rero ibi bice byose bya mu mujyi wa Goma aribyo bikomeje kugenda bigaragaramo amahoro make cyane. Ni mu gihe kandi andi makuru avuga yuko mu minsi mikeya iheze, nako ni ku munsi wo kuwa gatandatu, umuhanzi ukomeye cyane nga mu gihugu ca Kongo uzwi nka Fally Ipupa wakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye ku ruhando mpuzamahanga yarafise igitaramo gikomeye cyane ngaha muri uyu mujyi. Icakora akimara kubitangaza mu mezi aheze bitewe n'ibiciro yari yashyizeho, bamwe baramukwenya abandi baramuseka cyane, bavuga yuko ibyo biciro atanu na hamwe yabihingutsa ngaha muri uwo mujyi wabo. Nyuma y'uko rero igitaramo kiwe cyari kirimbanyije ndetse bamwe banamwiteguye, bamwe batanguye no kugura amatike, abandi bicaye batuje bategereje umuhanzi wabo
haje kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane muri ibyo bice biza gutuma abantu benshi bahunga ndetse abandi bakizwa n'amaguru. Bivuga ko rero ari za nsoretsore zitwa abawazalendo. Abawazalendo rero ni bamwe mu basanzwe bakorana na leta ya Kongo bagerageza n'ubundi kwerekana yuko nabo baba ari bakunda igihugu, basanzwe bafatanya mu bikorwa byo guhangana n'umutwe wa M23. Cyakora kandi aba nabo bakunze kugaragara mu bikorwa byo kwica, gusahura, kwiba, gushimuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyatumye abanyagihugu benshi bakomeza kugenda bavuga yuko iyi wazalendo yari ikwiye guhabwa akato ndetse ikaba yakwamaganwa, ariko kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba batabishobora kuba bogira icyo bayivugaho, mu gihe iyi wazalendo ubwayo isanzwe ifise ijambo rikomeye cyane ngaha muri Kongo. Ni kenshi nyiricubahiro Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko iyi wazalendo ubwayo isanzwe ifise ngo ijambo rikomeye cyane ndetse ngo isanzwe inafise umumaro ukomeye cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze muri Kongo. Abanyagihugu bavuga ko igizwe no gushimuta, kwica ndetse no kwiba n'ubundi busuma bugiye butandukanye. Izi ngwano kandi muri Kongo rero by'umwihariko zisa n'izacishije makeya cyane, nyuma y'uko hariho gahunda z'ibiganiro ndetse na gahunda zo kubahiriza agahenge katanguye kwibahirizwa ku itariki 4 Myandagaro umwaka wa 2024. Icakora hagiye hacamwe iminsi bakumvana imitsi cyangwa bakongera bakesurana ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi kenshi ingabo za Kongo na coalition yabo basanzwe bafatanya mu guhangana n'umuhari wa M23 bagerageza kuba bohangana n'uwo muhari, ariko kandi bikarangira ntaho bawugejeje kuko n'ubundi usanzwe ubarusha imbaraga. Ndabashimiye mwese ko mubana natwe makuru n'ibiganiro mbategura ndetse nkanabagezaho kuri ndombonesha kuri yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, twongere gusubira mu masaha ari imbere.